صندوقچه زولبیا سلسله فیلمی تصویری فیلمی پنجم. مادرجان، من رفته با جورهایم بازی کنم. رفته بازی کن، لیکن احتیاط شو جانی مادر. پیچه پوری ماشین. خوب شد است مادرجان. سلام منیژه. سلام بیژن. سلام بچه ها. انا بیژن هم آمد. اکنون یک جای بازی میکنیم. شما هم بیایید. منیژه، ما فوتبال بازی میکنیم. وفادار دروازه‌بان میشود. من گل میزنم. تو تماشابین شو. وفادار در اینجا ایست. وای، خطا زدی بیژن، خطا. چیش خطا؟ پایم لغزید. حاضر دوباره چنان توپ زنم کی؟ بیژن ندف ایستو. ماشین بیژن، ماشین. وای، چی گپ شد؟ کنی منیژه، وفادار، شما در کجایید؟ سلام بیژن. سلام سیمرغ، من در کجایم؟ منیژه و وفادار کجا شدند؟ من تو را به کشوری افسانه‌ای آوردم. برای چی؟ میخوای خوب تماشا کنم؟ نه، من به اینجا بچه های را میارم که قاعده حرکت راه را نمیدانند. چی را نمیدونند؟ قاعده های حرکت راه را. همین راه و راهگردی هم قاعده دارد؟ بله، قاعده های عجیب و مهم دارد که دانستنی هر یک آنها به بچه ها شرط و ضرور است. اگر تو این قاعده ها را دانی و رعایت کنی، از کوچه به خانه تان البته صحت و سلامت برمیگردی. من هر روز صحت و سلامت برمیگردم. لیکن امروز برعکس شد میجم جان. آخر سال مانده بود که تو را ماشین زند. خیریت که منیژه فریاد زد و من حاضر شده تو را برداشتم. نخود. ها به یادم آمد توپ را گرفتنی شده برای راه برآمده بود. انا اکنون خوشت مسرت آمد. برای نجات دادنت تشکر سیمرغ جان، اما من قاعده های راه را از کجا آموزم؟ از کجا می شد؟ البته از راه. انا در این پیراه قدم زن. این پیراه تو را حتما به جایی ضروری می برد. تشکر به تو سیمرغ مهربان. خودت را احتیاط کو. اوهو، چقدر کوچه کلان، چقدر ماشین بسیار. در آن طرف کوچه یخماس میفروشند. به آن طرف گذشتن لازم. 1 2 3 و پیش. ایست. تو چیستی؟ بیژن، تو مرا نشناختی. من چراغک راهنمایم. چراغک چی؟ چراغک راهنما. مگر تو مرا در شهر خودتان یگان مراتبه ندیده‌ای؟ نه، یگان بار هم ندیدم. انا خلاص. بچه ها، شما هم مرا نمیشناسید؟ چراغک راهنما را در کنار راه ماشین گذر دیدن ممکن است. کوچه های شهر ما پر از چراغک راهنماست. من چراغک های هر خیلی را دیدم. بعضی ازشان یک چشمه، بعضی ازشان 2 چشمه، 3 چشمه از هم می شود. باز چراغک های هستند که شمرده می توانند. آنها نشان می دهند که چقدر صبر کردن لازم است. 1 دقیقه یا نیم دقیقه. دیدی بیژن، مرا همه میشناسند.
ман барои аз роҳ гузаштан ба одамон ёрӣ мерасонам. баръакс чароғак, барои аз роҳ гузаштан ту монеъ шудӣ. бежан, ман вақте монеъ мешавам ки аз роҳ гузаштан хатарнок бошад. навакак туро барои он боздоштам ки мошинҳо мегузаштанд. пас чӣ бояд кард? ман чӣ тавр ба он тараф гузарам? ман ба ту ёрӣ медиҳам. агар ман сурх шавам, исто, сабз шавам, гузар. инро ҳама медонанд, фақат ту намедонӣ. мана аз тамошобинон пурс. бачаҳо, оё шумо ишораҳои чароғаки раҳнаморо медонед? чароғаки раҳнамо қанду ранг аст, сурху зарду сабз. агар чароғак сурх бошад, кӯчаро гузаштан мумкин нест. агар чароғак зард бошад, бояд ба гузаштан тайёр шавӣ. вақте ки чароғак сабз шуд, саросима нашуда гузар. чӣ тавр? илтимос, як бор дигар такрор кунед. чароғаки раҳнамо қанду ранг аст, сурху зарду сабз. агар чароғак сурх бошад, кӯчаро гузаштан мумкин нест. агар чароғак зард бошад, бояд ба гузаштан тайёр шавӣ. вақте ки чароғак сабз шуд, саросима нашуда гузар. ташаккур, акнун фаҳмидам. агар чароғак сурх бошад, роҳро гузаштан мумкин нест. агар чароғак зард бошад, бояд ба гузаштан омода бошем. вақте ки чароғак сабз шуд, саросима нашуда гузаштан лозим. тамоман осону бехатар будааст ку? мошинҳо истода ба ман роҳ доданд. ташаккур ба ту, чароғаки раҳнамо. хоҳиш мекунам, фаромӯш накун. ранги сурх гузаштан ман аст. ранги зард омода шав. ранги сабз марҳамат, ба пеш ҳаракат намо. акнун фаромӯш намекунем. хайр. роҳи сафед. эҳе, боз як роҳи дигар ку? акнун чӣ хел гузаштанамро медонам. не, инаш чароғаки тамоман дигар. дучашма, пештараш сечашма буд. бозра қам дорад. барои чӣ? ман ҳам чароғакам бежан. ҳайрон нашав. фақат ду чашм дорам, сурху сабз. дуруст, лекин рақамҳо барои чӣ лозиманд? чаро зуд иваз мешаванд? рақамҳо барои он лозиманд ки аз роҳ гузаштани ту осонтар шавад. агар бубинӣ ки вақт бисёр аст, мегузарӣ. агар бубинӣ ки 4-5 сония вақт мондааст, сабр мекунӣ. фаҳмидам, ту тамоман осону содда будаӣ. ташаккур. эҳе, ин роҳ чароғак надорад ку? чароғакаш дар куҷо бошад? бачаҳо, шумо онро мебинед? ман ҳам намебинам. чӣ бояд кард? бе чароғак чӣ тавр аз роҳ гузарем? бачаҳо, ба ман ёрӣ диҳед. чӣ кор кунам? агар чароғак набошад, бояд гурхарро пайдо кунем. акнун дуруст шуд. гузаргоҳи рахрахи сафед барои одамон аст. ману модарам дасти якдигарро гирифта ҳамеша аз гузаргоҳи рахрах мегузарем. маҳз аз ҳаминҳо ба он тарафи роҳ бояд гузарем. ташаккур ба шумо бачаҳо. офарин. акнун мегузарам. яку ду. исто. ой, барои чӣ истам? кӣ гап зад? ин манам, гурхар. магар намебинӣ? бежанҷон, ту ин қадар саросемаӣ? ба куҷо шитоб дорӣ? ман ба он тарафи роҳ гузаштаниам. ту ба тарафи чап нигоҳ кардӣ? не, барои чӣ ба тарафи чап нигоҳ кунам? агар чароғак набошад, бояд аввал ба тарафи чап нигоҳ кунӣ. ин қоидаҳои оддитарини аз роҳ гузаштан аст. боз қоида? зудтар фаҳмон. ман ба хонаамон рафтан мехоҳам. бо хоҳиши том. бояд роҳро танҳо аз болои ман гузарӣ. лекин аввал ба тарафи чап нигоҳ кун. бубин ки ягон мошин нест ё мошин хеле дур аст, марҳамат гузар. аммо дар байни роҳ як лаҳза боз истода ба тарафи рост нигоҳ карданат лозим аст. агар дар ин тараф ҳам мошин набошад, роҳи худро метавонӣ давом диҳӣ. оҳо, акнун фаҳмидам.
аввал ба тарафи чап, баъд ба тарафи рост. Дуруст гуфтам? дуруст гуфтӣ. Офарин. Акнун гузашта метавонӣ. аввал ба тарафи чап менигарам, баъд ба тарафи рост менигарам. ура! аз роҳ гузаштам. ташаккур ба ту гӯрхар. Намеарзад. қоидаҳои ҳаракат дар роҳро фаромӯш накун. ташаккур. ҳаргиз фаромӯш нахоҳам кард. роҳи сафед. О, чӣ қадар зебо! Инҳо чӣ бошанд? اینها علامت‌های راهند. آنها برای رعایت نمودن قاعده‌های حرکت در راه به ما یاری می‌رسانند. онҳо чиро ифода мекунанд? هر علامت معنای خاص دارد. مثلا این علامتی دقت بچه ها، آن را در نزد مکتب و کودکستان ها میگذارند. وی راننده ها را آگاه میکند که از این جای بچه ها میگذرند. дар наздикии кӯдакистони мо ҳам чунин аломат гузошта шудааст. انا این علامت باشد گذشتن پیاده‌گردها من است. оҳо, то чӣ андоза ҷиддию қатъӣ? البته جدی. این علامت میفهماند که از این جای گذشتن قطعیاً من است. оре, ана ин аломатро ман медонам чӣ маъно дорад. аз рӯи ин хатҳои рахрах гузаштан мумкин аст. آفرین بیژن، درست گفتی. این علامتی گذرگاه پیاده‌گردان است. бале, акнун ман медонам чӣ тавр аз роҳ гузаштан лозим. ман тамоми қоидаҳои роҳро омӯхтам. بیژن، اگر این طور باشد وقتی به خانه‌تان برگشتن رسیده است. ура! ура! اکنون بیژن چشمانت را پوش. ба ман чӣ ҳодиса рух дод? магар хоб дидам? напурс. ту қариб ки ба зери чархи мошин афтида будӣ. чаро ту ба роҳ давида баромадӣ? бубахшед амакҷон, ман дигар хато намекунам. магар намедонӣ ки медонам амакҷон, акнун ҳамашро медонам. дар роҳи мошингузар бозӣ кардан мумкин нест. танҳо аз гузаргоҳи рахрах ё ҳангоми сабз шудани чароғаки раҳнамо аз роҳ гузаштан мумкин будааст. ҳамаи инро аз куҷо омӯхтӣ? ҳозир ҳамашро ба шумо нақл мекунам. бубахшед амакҷон, ман дигар дар роҳ бозӣ намекунам. тасаввур мекунед, ман дар кишвари афсонавӣ будам. боз аз худот ягон чӣ бофтанӣ? ҳеҷ чиз нафаҳмидам. зудтар бигӯ ки чӣ дидӣ? ҳозир мегӯям. биёед аввал бо бачаҳо хайру хуш кунем. то боздид, дӯстони азиз. хуш бошед бачаҳо.